Alright, settings Africa Mzansi kubile ngwamukele igama ngosibongo wakashoza sizwe inkalakatha sizwe thinhla suthi bafowethu ngifuna okay angiqale mhlambe ngikhuluma indaba ethinta usukwini la izolo ngeSaturday mhla ka10 kuFebruary la sibona khona EFF igcwelisa kakhulu ke iMazaretha Stadium ke ngesikhathi bezothula ke lapha ke uhla ke lwesithembiso zabo lapha ke kuema election ka 2024 njengoba sazi ukuthi the only thing manje silindile ukuthi ke uPresident Cyril Ramaphosa akhiphe ke idate lapha ukuthi ke ukhetho liba nini. Sibonile ke EFF ikwenza ngempumelelo ke ukuthi ke ifike eMabhida nebala impela ke iMabhida ke ibigcwele kakhulu. Abantu abaningi bebethi ke EFF ngeke igcwalise iMabhida ikakhulu ke ohlangothini oluthinta ke umuntu ofana noNgizo Mchunu obethi ke umalemu uyongena efile ke eMabhida nebala ke umalemu ungena eMabhida ungizwe usaphila ke usadla nhlamvana kanti ke nawo ungizwe izolo ke ubuyenza umcimbi wakhe la eThekwini kuDlamini Park la khona ke umcimbi wakhe uqala ke ngeyihibe njengoba sazi ukuthi ke uqale ngokuthi ke amaphoyisa ke asidibhize istage noma ke ahlakazi noma ke asithuthe istage kodwa ke kuyikwahamba abuye ke amaphoyisa ehlisa ke umoya njengoba ke kwazile ukuthi uNgizwe aqhubeke asichume estage wakwazi umcimbi ukuthi ke awusingathi nawo ke umcimbi wakhe uNgizwe ugcine ke usuhamba ube impumelelo kanti lokwenza ngesikhathi la khona abantu abaningi bethe vele uNgizwe ngeke umcimbi akwazi ukuthi awusingathi. Kodwa ke umbuzo omkhulu ukuthi ubani lo befande lo mcimbi ozi waphuma namabhasi. Khumbula ukuthi iEFF ike yaxosha amakhathi lamaningi ngabi la KwaZulu-Natal ngenxa ukuthi ahlulekile ukuthi athole amabhasi ezwayisa amalungu eEFF ngesikhathi iEFF ibungaza iminyaka eyishumi since ke yasungulwa. Lo makhansela ke imaphi yilawa ke ngicabanga ukuthi yiwo enze lo mcimbi kaNgizwe wayimpumelelo okubala phakathi nomunye wabaholi ku-ANC kusifundazwe ophethe namhlanje uzobeka uximba iaddress abantu ube nesandla ekutheni lo mcimbi kaNgizwe ube impumelelo osukwini la izolo. So ANC members i-top 5 top 6 kwi-province yaKwaZulu-Natal omunye wabo I can guarantee you omunye wabo ube nesandla lo mcimbi lo ube impumelelo and that's why subona umcimbi kaNgizwe usebenza. uNgizwe we know ukuthi bengekwazi ukukhokhela abaculi abafana nonto encane no Sminoff no Mthandeni but ukwazi ukuthi ababize baperforme aqashe even isound right. So yakuvuma ukuthi ukhona umholi weANC kwi-province omkhulu kwi-province I'm not sure top 5 uDuma Simelane Mahlaba ngizama ukubala ukuthi top 5 yini but omunye wabo kulabo abaku leadership eANC ube nesandla ekutheni ke uNgizwe awusingathe ngempumelelo yamcimbi wakhe. Kulo mcimbi kaNgizwe na issue engifuna ukuyiveza eyenze ngenza le video ngiyakubona lokho engikubalile but into engifuna ukuyiveza kule issue kaMcimbi kaNgizwe i-issue ethinta uquality umfoka Biyela. Umfoka Biyela umZulu kuyalalela futhi uyahlonipha umZulu but lento ayenzile umfoka Biyela ukuthi afaka uMnazaretha agide stage bafethu once again asiphile nosisisho ukuthi i-wrong ungafuna ukuyivikela ngendlela ofuna uyivela nga but i-wrong bafethu ukuthi sivumele into e-wrong yenzeke phambi kwamehlo ethu. If bengifike early kule event ngafika or if ngihlalile kwazi kwalate mhlambe bengizoba nawo amagama bengizowaphonsa kuyena ukuthi ngimconvince ukuthi bafo lento yenza it is wrong ufaka uMnazaretha uhambe nawo ebaleni noma ke esigangeni akwenziwe ngokomthetho webandla wesonto uMnazaretha akwenziwa lokho angikukhuzi ngoba engikholwa kakhulu nami nokwenza kwami nje ungihambisana kwesinye isikhathi nokuthanda kwebandla but akukwazi ukwenza into e-wrong kuze kubona wonke umuntu ukuthi wenza into e-wrong at least kwenza uku-wrong ucashe wazi ukuthi lokho kwenza uku-wrong kuhlobene nawe noNkulunkulu usukumkhonza but lento yenziwa umenziwa i-wrong kakhulu. Iyeke Biyela ukufaka uMnazaretha uhamba ugida ngawo ingoma endaweni zokujabula iyeke noma kuthiwa uzama ukuveza ukuthi uyilunga lebandla noma ekhakeni namalungu ebandla noma ekhakeni nesonto kaShembe but iyeke indaba yokufaka uMnazaretha uhambe uphefuma ngawe e-stage
akukho okuhambisana nebandla ukuthi lokho kwenze ku-against imithetho yebandla kuyeke one kujivaza ibandla. Le nto yenziwa uBiyela nje ayenziwa uBiyela kuphela, nakuba amalunga ebandla lawo aseyakuthanda manje ukuthi mehamba ephuma emhlanganweni noma ephuma ethempelini angagumi uMnazaretha adrive naye uMnazaretha azofika ekhaya efaka uMnazaretha ey'motweni zawo. It is wrong lokho bafowethu amalunga ebandla laMnazaretha. Nami ngilunga lebandla laMnazaretha ngeke ngavami-ke ukwenza izinto ezithinta ibandla kulo YouTube channel yami, but ingisuswa yinto engiyibonile uBiyela eqhubeka yenza. Bamkhuza kubani ko-TikTok but azange abone lokho kufanele ukuthi akuzwe noma kulalele ukuthi akhuzwe. But once again ngeke umuntu ezwe uma umtshela kanye, simkhuza njengoba siyabona ukuthi umuntu okwazi ukulalela umuntu, so angeke kube ukuthi ngeke ezwe. Asinandaba ukuthi simkhuza kangakanani, but simkhuza ekutheni ukuthi ngolunye usuku uzokwazi ukuthi a-understand lesishoyo ayizwe. But it is wrong for kamenziwe ukuthi lento uyenze ufaka uMnazaretha esigangeni noma ebaleni noma endaweni zokujabula, akwenziwa ku-against umthetho webandla. Funda mfoka Biyela, lalela mfoka Biyela, izwa mfoka Biyela, funda mfowethu. Sizwe sibongo ngakasho sisenkalakatha, sizwe the Nhlasuthi. Cheers, bye.